Lingkong muka eka bunga kuat penwanra kadi kemat kadi ke license nam sistem di apa ini bukan eka mat license nam sistem di kini kejing ong license nam sistem apa kini kentam hidup lah tip apa mikran sama kadi ke license nam sistem ke eka bawan hata jingmut seberkat berjumpi Siaja aspa kursun doa kata siaja aspa kursun itu ke eka por nilai jamu Oleh jaru tu license nam sistem kita suka eka kawan diskresi ministry dan license nam sistem ke eka bakam long kabang si me puli ha jadi dia ke license nam sistem itu ke aspa leko sini itu ke sistem ketika dia ke eka tu kejing yap kejing sya penyiap ni kejing sya pensistem ki beliau kejung boleh kini ke license nam sistem baik ini ni syam ha ini kitab Daniel ba kitab si berpa tapi boleh kitab Daniel kitab si berpa syam ha ini ki sebagai ni license nam sistem bagi si hajar aspa ada proses ni boleh kitab Daniel ni boleh kitab si berpa bagi suatu yang matai kejung ki insyam ba kani ka abakut jo kini ki license nam sistem kawan ke abakut jo kini ki license nam sistem abakut jo license nam sistem kitab Daniel jing berpa ke buat di license nam sistem kitab jing Daniel ba kitab jing berpa lawan tip bajas apa license nam sistem yang patut buat first part second kami orang license nam sistem keren sepang Daniel buat revelation te orang pakai license nam sistem ketika kejing syak sitam zuki kak tahu itu kejing syak sitam zuki beliau jom boleh syak penyiap mah syak pensistem te habakut jom di license nam sistem ke eka bawan kejing kapau kepala bulan kata ke dia ini piang betul dari ijaz kata nak piang kain atau hadirin ke license nam sistem kawan kejing nak duit kawan kejing nak duit beliau juga boleh kejing hadirin kejing syak pensistem kejing atau kawan kejing nak duit ya apa yang keren sebagai license nam sistem kita kidi bagi bawan lagi jemaat berkat begini kitab Daniel jom revelation buat itu kejing syak pensistem juga beliau juga boleh habakut juga ni kawan kejing nak duit juga beliau juga boleh di kejing keren ko jong ka topik ko bang keren na ai ya ka jing keren ka kani ka biak kani hadirin license nam sistem andai kejing keren ko jong kani ka jang biak kamde ka pose kejing nak duit am keren ni ka pose kejing nak duit ka keren sepang kiwe pat ki kani ka kubur ko ba ko punya sam lagi jong hi kani ka sekemir kani ka kubur ka bede buat kejing maham di ngabatai fi balai ba kalong huta maga hawang apet pengakmi kejing jia betai baru kowe ki jingkela ni kejing jia ki ba kamtam ki gini ki sengi belalit nyo kindak tayo kindak benai kamla kan ong ba kerta ni kenta ka bedum kaap ni muta ki beliau ki jom boleh kaya ka bedum kaap kami saya sekamang but hawanga hi ngapet ka penci ka mensia majana simat hi penyalap hi ban keren hapi ka ni ka kubua but ke ka bangai i bikitab nakade nakaliang jungka yo ka kon me ka khai ka pateng ne ka la bande nakaliang jungka kejinglong siman jungka imlang salang ne kejinglong siman jungka jing sinsya ka khada ne kejinglong siman jungka Mariam kitab kipen i ba dan ke ba ap ini di bat anuna ban keren lo chang ini kitab kini ki imentan ma ba kapua kamsha de nga kwa buchu wanra e ka wei pat ka bentai ka ba
aku apa ninginnya pusan hari kapot dia kuma hidup hi baca ikut kebuang apa kuliah kijingjia ki balai hai hujan men kani kan si pet ya kan news begini kita yo ya sing balai kuno bakal ka yo apa Bombay Stock Exchange kuno bakal crash sedang crash ni market nam dapat ipai apa istama apa Syria bakal ko tension ke badan mata dengan Rusia ke yo apa Europe mata Europe kelada mata semi conscription ke ba idan ki yo kiri ki baki haban kena sana ki haban rum kam sipai US kalau tak ki sipai ki jangka sport Romania, sport Poland, sport Germany, buat kimi jaga. Nampak boleh kadang kini attention paling kini ki mau ke West buat ke Rusia. Di orang nantar kadang sekini ke jeng pulang juga yang kayak kadie kadie bisa. Ini ki. Pada hawa perkat mga pusan kini ki ke jemur jeng perkat macam kalaji. Isendran ki jeng Yesus Kristus. Hantam kini kan ki bola jiat kerpa bana hati kerja itu. Bahawa ngapet iki bahawa polis paham jeng ki ngasam bana kaliang jeng jengnang jeng stan ilong ki bobit tamaya. Kaliang jeng jeng yo jeng kat ke jeng don ke jeng am ilong ki baduk tamaya. Kaliang jeng kerdan ilong ki pasyatrai tamaya. Bana kaliang jeng jengen ilong ki buduna jengen tamaya. Bana kaliang jeng jenglong jeng manru karakter ilong buduna tamaya. Ke ini ki senran kilong utang kilong tong dokhan pereng jeki kilong tong dokhan kidon ru ya boleh di bakrong ajena bat kim sim lawan ki yeng long sang ki ba badan ba yang bagi badan kedan akai imlang sana kan kusa masuk uni Matius long krong ajena bat kum krong ajena ulong ubasha isi nagi basha isi tam ya ka jagun riuju amar kilong ki wei ki agents jangka sarkar rom bat Namar bagi pada kini kami lihat gunung mereka kami kilong di agents dan sarkar ruang hari ki punan kami kani kam ka bagi yo akan pedus pa ila dia. Ju mata kali kajing krong kajana kali sibu mata sispa tinggal. Bagi kisam sa sispa sampai dia aspa. Mantas pedus pa ila dia namar tak ada ki isi bhal kara ki isi bhal ila khayas ru. Yesus Kristus ulet saka yen jum sa khayas ki isi bhal. Ki sutana dia kata dia iru beliau Yohanes Jacob ini di Sipara kunjung Zabdi. Kalau tiap kerteng yaki Yesus Kristus yu akan kerteng ki kun pertan amar boleh kilong ki beliau kiba keluar kawan kedua ti ki baik. Kalau bertahan berset kinu ki beliau bang ya ha apa katalah jeng sunu jeng sutu jeng ki. Pikiran Petrus bolong balap na kalau nak kuliah ki kalau nak berkan ukuran ki dah ia cakap dia pengidan tu Simon macam terham belum kuliah no tak orang lihat no dah friends ni tidak langsung tiang ini dulu lihat no isi yang kecil sensial juga rupat kuat dik masih kuat dik ban lat no nak kata kecil tiang mana sensial juga rupat pengidan tu yang Thomas belum boleh ran bakau Philip basuki agak jeng sungtu bawa keluar dulu kejengin mengidan Judas dia ulang beliau kejengin ulang macam tu pasnya apa dia Yesus Kristus nak hot ikut gini beliau benang kita ki nang syarai kejengku yang kebalang kejengku hadir memberi nang sumber yakin nang ikhman macam kejengku batang si simpet kami isangnya bayangkum gini ki beliau ki badan yang kum gini kejenglang Kristus ibet banjir menong kinong tong beliau macam tu. Dia Kristus dalam sinapet kita jumlah bersama macam joki ibet kedua ki kajin tarang macam ki. But ada dari bangat yang hari kita macam Yesus Kristus mengapek itu kedua macam Yesus Kristus kan dia kedua ni betul. Kalau kita pergi Farisi lah sih bang pet Yesus keren banyak Yesus boleh syang begitu kinong. Dia bertemu dengan kita berdiri kita imagine yang mau bertemu. Aku tanya orang kita, pakai ikut bakal kamu ipoi sini.
Ada kedan kawai pat kini kijing tuna kini ki sendran ki dan ki long secondary. Ada kedan kawai kijing tuna kamu maki ki asam ki long kumju. Kedan tu habaro aman ki wei pergi wei tu sendran ki dan kini kijing. Kini kijing tuna kijing long ki ada kata kijing long ki be ya kedan ya kaburong ni kotai. Kawai ni kita ko penlong iki kumni kolong ki macam masuk tu ya kijing mot jom jing elak jom Yesus Kristus uang kehima jom boleh kena wansyak. Kalau masuk tu ya jom kata kehima kalau masuk tu, jing masuk tu jom ki orang pakai hima jom boleh kata hima kalau kenjamat kalau Yesus Kristus uniang ketika kat kalau sensar mu nang seimu. Kalau masuk tu kadi kebolong kenjam sim. Bahkan ni jing masuk tu jom ki kalau wanra jing kerja jing yamai apa dia macam ki. But kapan paru jing kawan macam ki. Pada jing kawan, baik kung sa kung simon masyarahem. Ulang uli ano, ubod Yesus Kristus kawin ni kita ubod Yesus Kristus. Kawat unget Yesus Kristus ulang Mesaya. Unget Yesus ulang tau Kristus. Banwan ulang tau siem sa Israel. May namar ko i kata usut ko ya kata ubod Yesus Kristus na kata jing mot. Dia kata jing sut ko Yesus Kristus ulang kata jing jumpa, dia jing tarang jing mo. Ikon Israel kiju bijak tu dia ju ken lat jing chat dia marang juga ki marun. Yohanes bo James Jacob ni separa ki anut benong bikin ja prime minister jam Yesus Kristus dak ki ta khat. Ba ikin ma ka kumi kawan jam Yesus Kristus ko to ai kini ki kun ki jang akin ya sham senda ka khat bi jong me uwei ka nong skaman uwei nong skadiam. Bahkan dia bahwa kawan ni kemiru yang punya shoot apa yang kini kan amun dia idan Judas Iskariot hak jing biat bisa kan yang humanity ulong tau ulong syarai kalau tak sepak kau tak hima ulong gereja pet ulong penyai tak bisa ulong penyai benar kalau mana kau bisa begiyo atau menjadi jong ki tempat pusiban mu di terkadang di Judas Iskariot ba komplain dan ba ujuan mo ba kama kawan kameri mageri ba seliap Yesus dak tuka sen penyang kawa snobi cici ubi om jenda date ba na di katu asyik betul ya mo ta kam so boleh ani kalau kadau bukan santam ya kabak hamla ni ki senran ngaban smooth ho sya ya kaji kai jum Chris bat baka e kajing tumu jum jing wan jum mu shani thai kim sama so tho kim so tho bole bu Chris wan kim sama so tho kim sama la ru nama kan kada kim sama la ru punya so di kajing kai jum ba kata kajing so tho jum ki shapang kajing long siem ke Israel ba kajing sang ya himam jum benai Yesus Chris abau ya tho kana shapang ka hima juga benar dia tu di kana farsi kisam sama suatu kumno bakal di kana farsi kaya day bakta ka jingmut ke jubur khat ke jumki shakam ta hima ke jumble iklam suatu bahwa Kristus haki bahkan sawai ka sapoi ka puan usha syaksa na kim nangai bak kim la man buru ke jingmut jubur khat ke jumki bani kan dia Penadu kajing syajid kajungki, hadu kajing syakem kajungki au Yesus Kristus. Kajing syakem jung Yesus Kristus. Hagi long syun jung. Kalau long ko balai sinam siteng. Hagi leadan lam ko Yesus Kristus menstep mensni menyen. Bakal kan ni kaya jung kajing syak. Sak na kana kajung Yesus Kristus kelanang wan sajan. Yesus Kristus kelanang ban siai ban. Ya kata kajing jia ka sejia au. But kata kajing jing sitam ngabung habunya juga ya iban lagi ulama halu yaki bikin salia kumju mo kin salia kumju mo salia ni iklam simlangen panamar iklam simlangen iklam simlabu abi mo hari yaki pa anda bu Yesus Kristus ya iklam kan masuk bu Yesus Kristus orang kasni ka balai masa kepa kada kita nak jing syakti ki sama ko jaga jing syakti ikram kan ma bu Yesus Kristus orang sakhi pada sini bala inam syur ki jong u ki kan ma takada ki sabu itu ki
cipai dua bikin yang hampir pet mau yuk kipat sisa lagi sengran di jom ubi kita mesti mengenal bahwa bagi wan yet yang kami jom Yesus Kristus harus sih boleh kong jom atau yo isyak ki semua longo bapa tak belum cinta belum tadi kiklat nomor boleh iklan poin berkat komputer oh Yesus Kristus oh lagi aja tingin pet ini kentin apa Matias kalau nang kabakan dia apa aku ya apa kedua kata Yesus lah sedang pin haki senra jemu baka day u ban letno sa Jerusalem man syaru shibur ki ni kita man pesan paniki ramba lindo paniki nom tho de ba on penyap lu yu ba on penmipat yu akabalai kesni abo Petrus ti ula shim kerpang yu ula sedang ban senang yu udah om tu sini la de putra kata kan long ya tu Petrus ula ai kini pra kam long kata kan kami long ya kami kini kani kajing om ko Petrus kani kajing om ko Petrus kaphalang ya kaphalang ya kaju kajing suthu kini baro kini khat arun dan betang Petrus suthu kini di baro kini khat arun suthu kini de haba kata kesni juga jingsha saat nak plan Yesus Kristus kelanang jam jika bikin pelut puar jing duai kikam semua pelut puar jing duai but kikam semua so dan kam ba kinle kini nama ba kikam semua ngin ba kili osno ikin tini jam Yesus Kristus kapuar kaya kabadum kan sawan lagi kikam semua ngin but how Yesus Kristus keren iki parsi idang ikli sakili kijingkili babunjat hadu Yesus Kristus mansi man kredit kumi kini kintin haki ki om pidu kata pimpa suthu kan ni ngaladan ba phi kam bo philip kli philip mo okay kini om Yesus Kristus ngaladan kan ni ba phi kan ni senang ba phi ni pimpa suthu kan ni ngaladan ba phi pimpa suthu kita dilong kijing bujung Yesus Kristus begini kan arman idan hati hajat Yesus Kristus last step mesti maknanya jadi kita berpelapan di suatu license kita clear dan kepuar suatu nak dalam Yesus Kristus semua bukan ni kanya ini si bom jikut jadi kendet kawan kepuar kejendung bagi kalam nangit bukan dia mereka kalam semua poin berkat dia anda apa clear bang jadi kejing kawai turai ni kejing bang jadi kawai turai kejut asni kejut kami Yesus Kristus akan bikin option gitu anda apa clear de bang ini kejing kawai turai clear mi betul net kilum syaulo ki oleh betul yang pulih Matias kalau kau bahar pun dia dekat kebalai kue hidup lagi sanginya pet kau bunuh anda kira apa yang hidup oleh kau bunuh ke Bible men kata Yesus lah orang haki pi baru penthut ne penpet nanga hakani kami nabala tho ngan syo yu nom sharai un pen safret ni lambrat jokin hon ande hadin mengalami pat ngan let swa api Galilea dia ngir ulah hakani ju kami ulah un sami pat dekat balai ulah sabong Petrus udah ya tu dia udah hamu ladaki barok kin thut name dikin pet name ngati ngan thut lanulu ngan pet lanulu Yesus Kristus lo habu sisa ngan hame bahakani kami sya ba umpat reus ya menlan yang laising khot ulai san Petrus lo habu lakade yang ban yap no lambat me ban len setia me juru yang isendan baro kata dari kejing pala ka Petrus kata dari si Petrus di buruk kita. Bagajing kiri kalau ini, kat nongot nengi di balong kepisahan. Hantam Petrus. Boong, bawa keluar baniap lang Kristus. Kalau kapoi seduk kata kapot. Mesin ang bunengi di nak niwan nak po Adventist background. Keren bahas pang kadang murat kelau, iki. Idon kibrio ki boong ba
Nakawan kadak mana kelaman yang scam baik. Udon ubrio bukan bat yang sulai siap yang ngaru yang scam baik. Nang hak banyak baik. Kasuk apa pengidan sibun ngat kasuk hai ni pengin ong kita kintian pengin kran kita kintian pengin ong ba man yang baik. Nakawan sok lu man yang baik ngan belum ailan bakata ka kalau air yang kabopret kan rong no ya. Kalau kabosok man semua mengidan kesingan mengidan hikat kabosok tu kawan. Abang apa? Ia percaya bahawa kau ini yang kajing kerja kabosok bah. Tamaran dan abang pedi kebiang kali kawan kebiang suka ide. Baik kau percaya baik bos Syria tang Jibril tang bikin let pie kisnong kita yang kiri kalau kau bayar mar. Unda ni isu. Kat her ki bom ki spa tadi bom hadu ba. Kau bro kisnong bro kau tahu syu. Jibril syu pulang dan. Apa Afrika? Jibril tang bikin kau undi di habiat 10 kilometer, 8 kilometer, 10 kilometer tang bikin yo. Tang sekelat ko gede. Mengi tamdan nak syufuri beliau ba undra umah. Leng patah ikhnyum. Ikhnyum. Beliau apa Afrika Jepang ke bangau pi isulet tang te apa denja itiut dawai la koi. Sai la manya Afrika ki yok ko kita ki Jepang ki bangau. Yo tang di tang dawai tang sidus. Pun kata kan hari yo. Baka masuk hai ni ben orang ni ni ya roh teng bejong boleh roh teng sukas. Kung pa nakawan puas kung kata ka puas ba kibai ki jat beri kima. Yesus ngan bagong kiseran ikiar na kansim kiai ki maha Yesus Kristus. Ikiar kansim ki maha Yesus Kristus. Ikiar kansim ki maha Yesus Kristus om pek hidup akan imlang kesalang pe tidak akan Maryam pe tidak dibaca keleng saudong jumpi baka pol ke cincin jalawan akhbar ke samini kalau Yesus Kristus lamba ke bisa ke mesia menjungu lanang duai pe kesendan hak liya iu pe tu ha setiap liya iu kesendan cia ngai boleh kim sutu kim tip Yesus Kristus lah keren haki. Ini keren nusutu. Keren syukur kita hidup kisah ki badan di bawah. Keren semua nak beli ini mana boleh kajing long kajing ki pendia jingmut ya kata kita. Bila drod apa ni kah? Jingmut berkat kajing ki. Yang nang ni sampai misi picture Yesus Kristus bundan hak ketika kan. Maki syam belum sampai Kaya dan nak tahu siapa nama bagi nak tahu siapa nama Yesus Kristus. Pakai bagi orang lagi kan lang, no? Kiklam nas punya jemut lagi Yesus Kristus bersama orang jika ibarat Yesus Kristus lakukan hikmah di bawah Inde upunan kami hikmah parsiu. Dari kiklam sini suatu. Kadang orang bah nak kalian ngaji suatu. Nak masuki mah suatu. Bapak Yesus Kristus haba ada dua yang lebih iki haru ini bagi akhir aku tu syarat tu dua itu kena melihat sekali. Yesus Kristus latip dia ke ban tip daya iya ke ban utip akan man kajing pensoi kajing tunjuk apa khawa kajing yang bajangki ini kilas nak sistem uang tu syarat tu dua nama kajing pihak kajing pensoi Serikum Petrus buka tang kenyak for uang awak apa kajing niap lu kan ini Yesus Kristus orang menlan jangan orang menlan lah apa itu buka pun dengan syasak nak maka jia siya mantai syasak nak Petrus Kisandra ki klam sin masnu maka de ki man por kajing duai
Berpikirnya semua ulam puji Yesus Kristus serta kejing syak syaitan macam tu. Kumju pilong Kristan, breng Kristan kejing hero. Ikram semua ulam yang semua tu bagi dan kam bersim bentala kita kejing puji Yesus Kristus. Bersim bentala. Ni semua bakta kejing Kristan semua berkelenti kebabed, kelenti kebesok. Kenal hibur kejing kisah, kebun kejing kebun. Tudong jumpi. Ukras kata kejing syak syaitan macam tu. Ukram kisah nak insting. Hari ini kesenangan kejungki jung upa bila insting. Meladawan ke eru kinya ini abet. Buat ukras hadu kejingnya. Buat ukram sim naslam hadir bikilah pelan kinya ini hadu kejingnya. Bikinong syun ukras kilawan bertanya. Buat jaya hadir mata. Jaya kesenangan kejung upa buat ukras. Buat syaitan kita bikinong syun kejung. Ya pehlet. Kiba buat Yesus Kristus di tong Petrus bu Yohanes buat adu di mana? Bu Petrus sudah ayu Petrus. Dan Yesus Kristus, bu Yesus Kristus orang sudah itu. Kanu kedua nu macam bu song penyau, song si, bu siam jadi bu le kata keba Yesus Kristus lama ham bu sudah. Bu orang ibu tudwai tu syarai. Itu kalau sih itu. Monsieur saya pikir niat di sini siapa juga ini senang dibawainnya. Kalau lain senang syaitan, yang siapa sami kita masih kalau lain senang syaitan, kerjanya dah angkat jongki ni kesenangan Yesus Kristus. Bila pelut puar, baru. Bila pelut puar, Yesus Kristus kini lain senang syaitan Henry. Apa nak puar apa? Kita pelut puar ke penbiak yang kita kalau paham juga di putih. Kibiak yang ke belum kita kena sensa. Ni juga di putih. Bila biak belum kita bakar kita bateri yang kihinga, kita nak roda macam mana bakar kita mungkin. Bila insting kita kelam semua penuan kam hok yang kepuar, yang kelar kita dan penperkelan berbantai ke jingit macam mungkin. Wah itu puar bakar dia apa? Apa keper ke sama niru kita kelam semua kita. Bagi jingga siang ko jonga kalong ni. Kalong lais nam syaitan ni ay nadu mga padiam ni jingga siya sa boleh. Uhu jung Yesus Kristus. Bahawa perkat yang pusan halor kini. Jingga tu kana sa pangini sendra jingga siang ko jongi. Kamla kelam dap na pedi la dir. Atau malali ayu kini kilas na syaitan ki balik nyo. Atau malasim yang kilat kelinti benang hayat nang san. Hakelinti jingga siya bunong Yesus Kristus. Atau alasan mo hakahok ko jung ni atau medanya ibe ya ko pong sisni de putih ka dan banterwa bokala banterwa hanga wa pi kejing kentu ko jung hapi akani kamit jamit kolong tu sim khiai kani ka puar ka phi dong dan ta kani ka puar ka ba ibuan ki brio kim sina ka puar kembali kana kita. Kita lagi Kristen, lagi wiki kiri ke Pakistan sampai sini ko YouTube. Kisah bijing kita bersir kiri bah, bikin mani ada tu ni apa China. Kiai mani kisah dan kalam tu, kiai update underground, mani. Lagi wiki cakap mani ni nak semua apa India tu. Kilat kibriu, klit show, klit dat. Iki beliau kita macam kira lagi. Dan beliau banyak ni, stage buat Andhra Pradesh nampak on the stage. Orang kita beliau kita para Kristen tu. Dia buat je begini mana lagi. Orang orang persiapan buat kerja kan begini apa lagi. Ini kenal ikut kita tu kerja dua kerja. Ini meni atau i siang kita kerjanya. Tak kalau kita kentu jangan permen. Tu ini perlu pualang kajing duai, kajing sulong. Kani kajing pelong, yang kani ka week of prayer. Kemudian tang ta jangan, ikut berta kajing pi malah. Abang perlu pualang kajing duai, kedon ke kajing kalam. Ka Bible kaya tu ini, bahagia Yesus Kristus. Orang noi siapa neng. Kisedran kijang kinabut kijang ladan atau ka
kamera macam ni. Dalam masih sepak apa pun. But orang kau Bible bagi lalu si jimat. Ini orang tang si jimat ini kita si jimat apa jim tuai. Kalau orang kami ni lu hama kapor kaya. Kadang orang kau ni tu nya pulut puah jim tuai, tu nya pulut puah nak jim selok. Mar balik kapor kebanyidan kau ni kalau dia cina. Balik long kau ki kau jom Petros siap pentami kapor kadang buat buat ai musaitan kau pentami pi kapidang dan kapor hati jam pi. Kapor kalau kau berdekat. Kalau Islam siteng juga jing sub kerajaan kot bukan lagi Islam siteng juga jing saja. Buat anda apa kata kapor juga jing dum kapor juga jing jar kawan. Atau ini pet bandari dengan yang scam kemudian batu harus kawan. Tak ada mana macam kiri, bang. Ini dia macam kiri, ibu. Kalau bangit tu di nak nak kersai nak musim kalau Yesus Kristus kan. Kalau kapua kadang siapa tulis ni. Pas prinsip A kini kapua kapua fidan. Kemudian kami kapua kapua fidan mentah bangsam. Ida kita kijom pi hal Kristus. Kapua finsan habu lama sing. Yang pi lathom Yesus Kristus lathom pi. Pi long tong sumbai Yesus Kristus lathom pi. Pi dan kamban penmi kita. Dan kamban sang ban he ban mi sana kisati tamu chutu khando kamna bolo pi gum sambai jet ya ko jet ya jingba bodan hatu khando Yesus Kristus la ai lu pi jing ko khu baro ama pi la banyo wa biang hai ban noi pi phnyo a jing yom pom chukul ko khano gi yai ne po jing e jing saja wat penyan noi kaมันผู้นี้เขาไว้มาจิงท่อคนละสายคนละน้องกับอาคนละข้ากับบ่เห็นเรียวบ่เห็นโยบ่น้ำมันกตาผมมาพิลาเดียมอยู่คริสต์ยิสุบ่ตรายผมตาตุยาเขากิสนากิยูสุคริสต์ละเดียมยูสุคริสต์น้องยูสุคริสต์ละเป็นป้ากิวเดือดตาไม่ใช่ละเดียมเนาะเดียมอยู่เพราะว่ากิดันลำบากอุ้งอะไรสักนี่ไอ้คราบฉันยาแบบอุปาทเขาจิงน้องเป็นจำเสียUpon nong bateng su ong kung tato yai ha u bala pen su thiet ya phi li ko phi ko su thiet Yesus Kristus pen su thiet ya phi bala yai te ya phi ha u bala pen ne scam ya phi ha ben jing ngai kung bala hi kai ya phi kan phi da roi kar hai ha ben jing ai ngo but kaban pen kun mas kwa ban puli ko bi ka khat ko khat do ko bang san nak sam kalau nak beli kong kalau kau balai kalau kau orang ni, ini kita kentian, makin tu kan hai pi, tulang kemudian pada thung harut kau baum, masai lau so hakayam, kau bagas lajang uru, kam tular no, kau ban kali yang ngedu, kita nak jumpa, kan, selalu, kau ban ka telang uru selalu jumpa dia nama orang. Macam pun ibu dan ke cik ke semua. Pakai baru ke bawa boleh kan nong kuno, kan nong manba, boleh kan nong manba, nak nong bayam, boleh nong bayam, Yesus Kristus, bayam. Di kini orang lain, kini kalau kita kian, bangang aku ban kerja berkat yang baik. Tungin penan kami dia puan buat saya puan pipidan maka puan